apabila saudara getanya sakit, maka hendak jih getanya terjenguk. Lagi-lagi ya, di dalam nasihatnya menunjukkan bahawa sajih pakiban, motivasi dan dorongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umat Islamnya betul-betul perhatian terhadap saudara jih. Ya, maka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan apabila sahabat-sahabat gadnyan hanadih wate solat jamaah ya, si urau dua urau menanleh urau hanadih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain pun nejak kalen ya, nejak jenguk kegerangan kiban sakit jih dan lain sebagainya. Makanya menunjukkan betapa besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Maka demikian pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geberi kepada getanya motivasi kepada umat gadnyan supaya umat gadnyan pun begetem pubut sebagaimana yang gepubut li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halnya adalah sebagaimana yang nepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udul marida wa at'imul ja'i." Hendaklah kalian menjungu orang-orang yang sakit dan hendaklah kalian memberi makan kepada orang-orang yang dega. Nyokuh nepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.